Bidasubirwaho rero leta y'u Rwanda isohoye itangazo rikomeye cyane ryamagana igitero gikomeye cyagabwe kuri Doha. Byagenze bite rero? Reka tubanze tubagezeho iri tangazo ry'u Rwanda ubundi tubagezeho uko byagenze i Doha. Twihuse cyane rero, u Rwanda rwamaganye igitero cyabereye i Doha Kigali ku wa 11 Nzeri 2025. Leta y'u Rwanda yamaganye mu buryo budasubirwaho igitero cyagabwe na Israel i Doha muri Qatar ku ya 9 Nzeri, kandi yihanganishije leta ya Qatar ku rupfu rw'abakozi bayo ndetse n'imiryango yabo yabuze ababo. Ikwirakwizwa ry'uburyo bwo gusuzugura amahame shingiro agenga imibanire hagati y'ibihugu ni ibintu bitenyeke kandi bihungabanya, bikaba bishyira isi mu buryo bushya bw'ubutegekerwe n'amategeko adahari nta n'icyitegererezo cy'iki gihe cyabyo. Kongera kuzamura intambara nta mpamvu bifite, ariko kandi umuryango mpuzamahanga usa n'uwemera ko biguma uko nta n'icyo ubikoraho. Uburyarya no kutagira icyo bikorwaho bigaragara muri izi mpamvu, cyane cyane ku bihugu bikomeye bigira isi icyuho cy'ibibazo, akaduruvayo no kutamenya ejo hazaza. Leta ya Qatar iri mu mwanya ukomeye cyane mu bikorwa byo guhagararira ibiganiro mu bibazo bigoye kandi bikomeye muri Afurika n'uburasirazuba bwo hagati, kandi ibi bikwiye gushimirwa no guhabwa agaciro na bose. Leta y'u Rwanda iri ku ruhande rwa leta ya Qatar muri ibi bihe bikomeye, kandi isaba igisubizo gishimishije ku mahame, ku bwitonzi n'ubwumvikane kugira ngo ikibazo kiri mu karere gishakirwe ibisubizo birambye. Nahangaha iri tangazo rya leta y'u Rwanda isohoye mu kanya gato rirangiriye. Rero reka tugaruke kubikomeje kubera muri Doha. Ni inkuru igira ati imuruza muri Doha. Igitero cya Israel kuri Hamas ni ingaruka zabyo ku mahoro. Murakaza neza rero bakunzi ba Pilot News TV, nkuko musanzwe mubizi. Reka noneho tubageze i Doha, tubasobanurire inkuru ikomeye iri kuvugwa kuri iyi si, aho ku itariki ya 9 Nzeri 2025 umujyi wa Doha muri Qatar uzwiho ituze wanyuze mu ibibazo bikomeye cyane. Ibiturika bikomeye byumvikanye hose. Israel yatangije igitero cy'indege z'intambara kigamije kwibasira abayobozi bakuru ba Hamas hagati mu murwa mukuru w'iki gihugu cyo ku nyanja y'Abahinde. Iki ntabwo cyari igitero gisanzwe, cyari inkuba yakubise mu burasirazuba bwo hagati, ikabangamira ibiganiro by'ihagarikwa ry'imirwano, ndetse ikaba yarabaye ikibazo gikomeye cyane ku mahoro ashobokaga. Byanze bite rero? Reka tubagezeho uko byagenze, kubera iki byabaye, noneho harakurikiraho iki. Katwinjire muri iyi nkuru yose yakabaye. Igitero cyatunguranye i Doha kuwa kabiri tariki 9 Nzeri 2025 saa 9 z'amanywa ku isaha ya Doha. Ibiturika byinshi byumvikanye mu gace ka West Bay Lagoon, akarere kazwiho ambasade, amashuri n'inzu zigezweho. Ingabo za Israel IDF zahise zivuga ko arizo zabikoze, zisobanura ko zari zagabye igitero cy'ubuhanga ku bayobozi bakuru ba Hamas. Hakozwe n'indege 10 z'intambara zo zakoze igitero, zirasa ibisasu 10 mu gikorwa cyiswe Summit of Fire. Intego yari iyihe? Inzu yo guturamo bivugwa ko ariho Hamas yari irimo kuganirira ku mugambi wa Amerika wo gusinyisha amasezerano y'ihagarikwa ry'imirwano muri Gaza. Israel yavuze ko yagendaga ishaka amazina akomeye nka Khalil al-Hayya, umuntu hakabamo negotiator cyangwa umuhuza wa Hamas, na Zaheb Jabalin ushinzwe ibikorwa byo muri Cisjordani. Hamas yemeye ko abantu 6 bapfuye, harimo umuhungu wa al-Hayya n'umuyobozi
wa ofisi ye, ariko ivuga ko abayobozi bakuru barokotse. Birababaje cyane. Umupolisi wa Qatar nawe yahasize ubuzima, abandi barakomereka nk'uko byatangajwe na Minisiteri y'Umutekano muri Qatar. Umwe mu batangabuhamya yabwiye BBC ati ijwi ryari rikomeye cyane, umutima wanjye urasimbagurika, natekerezaga ko isi igiye kurangira. Doha, umujyi uzwiho amahoro n'inyubako ndende, wanyeganyejwe bikomeye. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yahise ivuga ko ari igitero cy'ubugwari ndetse ikizira ku mategeko mpuzamahanga, yiyemeza kurengera ubwigenge bwayo. Kubera iki rero Doha isura nini y'iyi nkuru? Kuki Israel yagabye igitero i Doha? Kugira ngo tubyumve neza, tugomba gusubira ku ntambara yo muri Gaza. Kuva tariki 7 Ukwakira 2023 ubwo Hamas yagabaga igitero muri Israel ikica abantu 200,000 ndetse ikajyana n'abagizwe imbohe 251. Israel iri mu ntambara yo gusenya Hamas. Kugeza ubu abantu barenga 34,600 muri Gaza bamaze gupfa nk'uko bivugwa n'ubuvuzi buyobowe na Hamas. Qatar, umufatanyabikorwa wa Amerika, yakiriye abayobozi ba politiki ba Hamas kuva muri 2012 ndetse inabera umuhuza ukomeye mu biganiro byo guhagarika imirwano hamwe na Misiri. Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yavuze ko icyo gitero cyari gikwiye rwose, anavuga ko cyari kigamije abari inyuma y'ubwicanyi bwo ku ya 7 Ukwakira. Iki gitero cyakurikiye igikorwa Hamas yari yaherutse kwemera, aho ku ya 8 Nzeri 2025 hari abarwanyi barashe i Yerusalemu bakica abayisiraheli 6. Gusa kwigabiza Doha, igihugu gifatwa nk'umuhuza udafite aho abogamiye, byari intambwe ikomeye. Minisitiri w'intebe wa Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani yahise abigereranya n'iterabwoba ry'igihugu, ashinja Israel guhemukira ibikorwa by'amahoro. Qatar si igihugu gisanzwe, cyakira Al Udeid, baze ya gisirikare nini kurusha izindi za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Amerika yari yaburiwe mbere gato y'igitero, ariko Perezida Trump yavuze ko atabyishimiye, akibaza ko ari ibyago bitazagira uruhare mu mahoro. Yasabye intumwa ye kugerageza kuburira Qatar, ariko Qatar yavuze ko telefone yaje bitinze ubwo ibiturika byari bimaze kuba. Iki gitero rero cyatumye uburakari bwambukiranya imipaka ya Doha. Arabia Saudite, United Arab Emirates n'ibindi bihugu byamaze kwamagana Israel. Perezida wa United Arab Emirates ahita ajya Doha kugaragaza ubufatanye. UN, Ubufaransa n'Ubwongereza nabo bamaganye igitero nk'iki kizira ku bwigenge bwa Qatar. Minisitiri w'intebe wa Qatar yahise atangaza ko ashobora gushaka igisubizo cy'akarere, kandi arimo gushyiraho itsinda ry'abanyamategeko ngo riregere Israel mu nkiko. Impungenge nini rero, ibi bishobora gusenya ibiganiro by'ihagarikwa ry'imirwano. Iminsi mike mbere yaho, Hamas yari iri kugenzura umugambi wa Amerika wo kurekura imbohe 48 muri Gaza. Ku mpande zombi hakaba agahenge k'iminsi 60. Imiryango y'abaturage b'Abayisiraheli bafashwe nka Einav Zangaykel, ufite umwana we mu maboko ya Hamas, yavuze ko iki gitero ari urupfu rutaziguye ku bakunzi babo. Ariko hari icyizere gito. Nubwo byabaye bityo, Qatar yavuze ko itazareka ubuhuza bwayo, ahubwo yanibukije ko mu minsi ishize Doha yabaye umuhuza mu masezerano yo guhagarika imirwano hagati ya Kongo na M23. Ibyo bigaragaza ko ibiganiro bishoboka. Ese ubushake bwa Doha bushobora kuba urugero rwerekana ko no muri Gaza bishoboka? Dusoza rero, niki gitegerejwe i Doha n'uburasirazuba bwo hagati, cyangwa niki twategereza? Doha
yongeye gusubira mu buzima busanzwe, imodoka ziragenda, inyubako ndende ziri gusanwa, ariko umwuka mu burasirazuba bwo hagati uracyari mubi. Igitero cya Israel kuri Hamas muri Katari cyari icyemezo gikomeye, cyarakaje inshuti ndetse gituma ibiganiro by'amahoro bishidikanywaho. Ese Katari izakomeza kuba umuhuza? Ese agahenge muri Gaza karacyashoboka? Ese ibi bisobanuye iki ku mahoro y'isi yose, uhereye mu burasirazuba bwo hagati kugeza muri Afurika? Isi yose iri kureba. Ngira ngo rero murabyira uko ibintu bimeze, ndetse n'u Rwanda rwagize icyo rutangaza. Reka dutegereze tumenye ese bizarangira bite. Qatar ishobora gukora igitangaza cya diplomasi. Mutange ibitekerezo byanyu hasi muri comment section ndababwira ubundi dukomeze tubane 5 twagezaho amakuru menshi agiye atandukanye. Israel rero isigaye cyangwa imeze nkaho isigaye yonyine muri iki kibazo.